Ишмерден Динмер болот. Я так спрашиваю, Динмер болот. Алло. Азыр биге Шаркапсамаш интервью бергени кетти. Жанагын айттым. Ооба, кетти, бары качып кетти деп айттым деп айттыңбы? Иә. Биз мына азыр бүгүн ушу жаңы өкмөттү өзүбүз парламент легитимный, булардын рост жасаган туура эмес деп айтсын деп. Азыр кетти эмеге интервью азыр күтүп атабыз биз бул жерде. Курмановду күтүп атабыз бул жерде. Курмановду эмнеге күтөсүңөр? Ошо киши келсин дешти го, анан до конца ушу жерде болгула командадан ошондо барабыз дейт. Болду, ошондой. Анан Курмановду слажить эткиле дагы Исхакка токтогула, Исхак. Да, ошондой биринчи повестка. Аны слажить эттиртип, Исхакты коюп. Ошондо. Иштей бергиле деп айтты. Бардыбы кичине тыйын берип элем эле чай пай ичип тургула деп. Ким? Мен Шералыга. Чай пай кылып берип тургузда балдарга баарына деп, депутаттарга деп. Ооба, абет кылып атабыз. Аны айтып коеюн анда сиз бердип. Вот. Рахмат. Алло. Бүгүн дагы чогулдук, азыр таркадык. Биринчи күнү саат 10го чогула турган болдук. Туура, ошо Исхактан спикерге. Кайдагыда Исхак? Ооба, буюрса, баягы план боюнча эле кетип атат. Пландар боюнча эле, ошол план боюнча бүгүн дагы келбеген кишилер келди. Анан келбегендердин списогун кимди качан алып келет, ошолорду да топтоп койдук. Буюрса, бүгүн уже 40 киши чогулду. Вот, хорошо. 40 бирден алып келсеңер 80 болот. Уже келе тургандары дагы точно келе тургандарын азыр мен да звонить этип чыктым. Дагы 7 киши келе турган болду. Ошондо буюрса кворум болуп калат. Болду, кворум болду. Дагы бир 5 баланы кошо тургузуп 55-54 кылып өткөрө бергиле. Кудай кааласа. Будущий депутат деп киргизип кол койдуруп койгула болду. Аман болуңуз. Мен суббота күнү дагы аларды бир сыйра кыдыра турган болдум. Понедельник стоп саат 10го без опоздания келди. Молодец. Туура кыласың, азаматтар. Вот. Болду. Да. Мен Абдуман aka. Men hazır Abdurazak Begaga geldi, üçöğüz süreşip atабыз bu yerде. Keçeki ballarımızı 150 balabız var эле keçe. Bazı ayakta dep toптолуп айтабыз. Hazır Бишкектен ал спортсмен балдар келип атат. Чыгышты жолго. Ошоларды күтө турган болуп атабыз aka биз. Ну хорошо, вот мындай кылгыла да, эми вот теге Бектур менен сүйлөшкүлө. Сени калтырабыз да. Давай жаныңа биринчи орун басар кылып бирөөнү коелук да. Андан кийин теге райондорго мына деп көрсөтүп барып коюш керек, өзү бирге барып. Макул. Анда болбосом, андайга болбосо, анда Бектурду айтыш керек энди, ака капа болбоң. Анда сизге башка жумуш беребиз облуста. 9-класс билимиңиз бар экен деп кой. Макул ака. Тамаша айтып атам. Аны балдар топтолсо, балким бүгүн болбой калды го силердики. Ооба, бүгүн болбой калды ака. Алар эми укса керек, уктарбы баткен ошту бүтүн. Оштукту анан Камал мага звонок кылды. Атааныздан келе соң. Siz bilen bana aytalıp aytamın deyip. Ne deyip? Siz bilen bana aytalıp aytamın deyip Kemal sana kılıp atat. Ne kılıp atam deyip?
Şef bilen bana çalıp aytamın deyt. Siz mi? Ha. Ha. Komandanı dayanıp koydum deyt. Ben mağa çıktı ayttım, sen hem köp süylöy albaysın bala turganbysın, kolun gelse de. Bo'ptur ekan, men de Davay, aytpam. şu süylöganiňer köp da şu. Tushundim aka. Hı. Da. Assalomu alaykum Husayn Sidiqovich. Salamat. Yaxshisiz, qandaysizlar? Xudoga şükür. Men ele abay, tinchingizga qolib. Ha, bay jaksın da. Yaxshi. Bir de emeden oşton xabarda uqdingizda Maman Sadiq boyuncha. Ha. Anan Batken emne qılaylı dep ştatты tuturup çalıp atışat. Hem kolundan gelmese boğcaya can otursun, çaytıp koşundayacak. Ne cevap aytış dep koyulu paka? Ula, yok. Kolunlardan gelmese, ulan argınga zıvant etpe otursun da ayttan. Mine ağa varıp bir ötkörüp vermek bile. Aha. Kolundan gelgendir alıp oturat ana. Ha. Bana zıvant edet, başkaga zıvant edet emanı. Kamaldin'de koyulu dep atışat. Kamaldındı koysa, ol 9. klas bilim var oşa başkarıla, ayıtkuldu jiverdik ko. Çok malumatda oşa, Leylek'tin balası oşa. Aytkul bu? Ova. Aha. Boldu. Jalabat boyunca emne deylik anda bit? Kaysı? Jalabat boyunca emne deylik deyim? Jalabat boyunca hazırınca oşa Bektur menen süйлöşüp dursun. Aha. Aldımana oşa oturat. Alın size daha arlaşpağla komanda örbe. Jön otur. Özleri. Kolundan gelse kılsın, kolundan gelse jerge ersin onu. Her kimde koyun, tigi koydu ve kimsin koysa koysun. Görevzanan. Хорошо, понял. O kamaldı men aytkam onda. Gıcıyıp bir ahmakta yıktılak. Arxiptepte albaytda bir katından jengilip jüröt. Hem bar alim gubernatör bulundu. Onu düşündürüp öyle koydu. Gubernatör degen oňa emes ol. Altan ele bolup ketpeyt aldı. Kişine bilimdi, bir menen süýleşip kişine bir. Boldu, düşündüm. Aybalayev'in atlarını aytып atat. Alar kanday? Mine Aybalay bolboyt hiç kaçan. Aha. Yok poнял. Короче, tünçip jön oturup turma dep turaydık, ha? Yok, tünç emes. Nima da özlerini aytkan men jana mağa çıkkan aytkanın sözü ne dedi sağa? Aytkul depti, ha? Aytkuldu men atayın jibergen, mağa akt eken. Taң oşo uturu звонить etip etkenden toktop turma dep turabız. Men misal üçün sizden komanda etmeyince hiç nerse de albayım da. Sen bana onu aytkuldu çıksın degin telefonga. Makul, хорошо. Bektor. Da. Selamun aleyküm. Aleykümselam sen aka, kandaysız? Kardeşim. Yaxşı tüzük. Yaxşı. Mine öyle otasın artık, tınçılık mı? Bilmiyorum, sizi bilettik. Koşta biz vardı komandirisyona ne kadar odan. Men pişkektemin. Canım ağa, vakit dozum çaldı. Bektur bir selam koyuyoruz, hoştu bastık. Erten bir şekilde basarız, paçanızı çıkarırız. Ya. Aksakal aytmadı. Sana aytmadı. Yok, sakal ultimada etken yok. Aksakalga Bişkekten turup zıvant etken. He. Bekturga aytın besbek etmesin, tınç oturuversin dep. Bektur bizim bala. Çok, men tınç oturuversin dep turup, vakit balanız ayda otmayı men dostum vakit. Biz birlikte alıp koyalım, sen işte kalarsın, sen bir jaka öttü. Ben aydım vakit, men öt albayım dedim. Birlikte albaysın dedim. Hazır yemek düştükse, vakifler için bir dakika çıkmaydı. Men bir narkolar menen süйлöşüp жаңы бийлик менен иштөкөн кийин мен экинчи жак өтпөйм. Мага да биз кереги жок. Мен азыр 500 автоматчаны эл ичинен даярдап күтүп турам азыр. Акмат келип кимиси атып ташайм бардыгын. Акмат келе албайт сага. Kim gelse de atып tashayм азыр. Hiç kim kelbeyt saga. Sen nervi işletme otur jön. Şu paçağını çıkaram, kredi de hazır. Hemen paçağını çıkaram.
Açak selikle çıkat hemen. Birin kırıp Çıkattı. Özde öyle özde. Bak saydık bu. Men canı birlik bilen kalabalığım. Şunaka men oylama kala diyecek olursunuz. Men canı birlik bilen bunun toka canı birlik üçün duram. Bana ver. Sen Boş olmayan buram. Bana ver. Men pozisyonum oşondoy. Ne bana ver? Benim pozisyonum. Boğap duruşunda görüyoruz. Men böyle satıp etmem. Satmayız hiç kimiz. Екі frank oyunu, men 2 frank oyunu oyun. Davaydı. Evet. Men pozisyonum oşondoy. Sen hem mınday. Da. Açın gelbey, küçük açın aldırmay. İndevesen otur. Seni aksakal gertenen aytkan pusni perejivayt. Al bala ana ayak öt bir yakat devez. Hiç kim silerde ayakka bir yaka öt dev aytbayt. İşte gile. Хорошо, men oşondoy. Pozisyonum oşondoy. Azazı makamaya süreçti. İsmail'e kadar uçtu. Boşkoçuk etçiyat. Bu kalata bizim makam durağız. Meyli. Benim pozisyonum oşondoy. Karaş. Davaydı cağışlar. Men sizler beni enemezmin der şunaka. Uşan düşünüp koyun. Ha boldan da. Men siz beni enemezmin. Davaydı. Düşündüm ben. Deva tattı. İştapsın. Kram özündelim. Ben aytmıyorum. Kırılışı ölgülerim diyor. Allah. Dede. Sen o bir kökün oturup kaldın. O İsmail çotanıplar uçup gel attır. Sizler de alparıp kansal birbesin daha. Bilem. Var mı? Ova. Elingerde o tökön hem siloş okon. Ökön biri gemi. Ova. O bektir basasmandan çıkıyor. Baptır. Bu kimlerin var hem bu? Bir de kural jarak degen var mı? Tavatta mı oturgan bala? Oturgan balдар tarsın. İsmail menen çotanıp gelse ayttılar biz eşlik edegenimiz yok. Bizim de hakkımız var bilegeni. Mına sizlerden aytkanыңарды kılavuz. Biz biylikçiler menen talaşkanımız yok. Şahardı oңdop rastayız biz. Dep kança balang var hem sen? Az bir yerde 2 mingde var. 2 ming var mı? 2 mingde? Ova. Anda gelse İsmail menen çotanıpta könten salajnıka alıp açtı otur. Baptır ova. Baptır.